الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. کلی تماشاوان هیجا، تماشاوان ریویه ولاد دیسا دریا ولاتایه دیسا لجیه ولاد لگنده ولاد وارو ولاد دگره. اما انا لمردینین ام في حفته لمردینین ام لدشتا مردینین ام لبریا ای پیگینن ام هر نوا گنده کی گلو کیجا گنده شخون تابره ادبینن گنده دکوکه ام هر نوا گند امانا ددوی ریا گندانن و ام ددوی ریا ای پیگی داجی ریا ای پیگی الپیش بره منه دنگ وسایت مزن شخو درباز دبه بلکی تی میکروفونه او دنگا هونجی دبیزه ریا ای پیگی الپیش بره منن ام ددوی ریا ای پیگینن و ام ددوی ریا دکوکه نجی ریا دکوکه گند کیلومتر کیجمه دوره ام ریاوی دا بمشن ام هر ناوا گند آواوی چمیوی پریوی خوشبونا گند تمام جیاناوان حتی گوشده سیمت ام بشوپینن ام بینن سر اکرانه و شکرم آخورا ورن ام وی حفته لگند دکوکه تماشا بکن ام هر ناوا گند کرم کن گلی هیجا هونها وقتا کو لوی تماشای ندنرن هون دبین گلو ریوی دی سال کی دریه لبر وی آخه لبر وی کوری چما ساکنیه سبب اوی چیه لبله از جوارا بحث بکم مگو وی هفته ام المردینن ام لدکوکینن گنده دکوکی لبله وقتا کو ام چون دکوکی اگود جیران وی گنده حرینه گنده حرین بدیروکا خو بگره خو با آوایا خو گندکی کونه جبر اهمیتا وی تشتی از جوارانگی بحثا هرینه بکم و بحثا وی گری بکم هرین گندکی بگره گریوی نکو هند عقل خود چاوه خود بسا پچوک ببینه نبوی هاوی گریوی مزنه گریوی لسروی لدرو دوریوی باجار هاتی آوا کرن یعنی باجار بیه حتی از کنم وها ببیجم نیزی داراییه مرفت فهم کرن کو علاقاوی بدارایی جی هیه اف باجار اف گر ده زمان آسوریا دا بره میلاد هاتیه آوا کرن آوایی وان بی باجار وان بیه هرین پشرا هنگ مدنیت دیجی هاتنن وان درنا لی بوین حاکم لی بلی خصوصیت کی بلکه شام کشان وقتا کو مسلمان تی وی هرمه وقتا کو تی کو هر مردینه و آمده بگره هر آنادوله دور در باست بن هرین بدل خو تسلیم اسلام مسلمان دبه اویا پر کیفام جیر هات ادخوازم اینکه بحثا وی باجاری بکم اف باجار آوا بیه حتی مگو یاد سری خبردانا خدا مگو که امروز چما سکنینه اف گر اصلندا باجار بیه اصلندا وقتا ارتوغلیادا انبار بیه هاجبر کو وقتا ارتوغلیا انبار مایه وان دامار کود آخدا درباست به کفر هوند بینن ریز برز دامار هیه وانا دیوار انبارا بیه انبار کو گنم خوجه خودشنه خود خسنه حتی هنک دامار سورجی هیته دا وان دامار سورجی کا کرپیچ جبونا کو او انبار او گنم جبو کو نم نگره نداوه نگره بکرپیچ سور دیوار خسیناوا وی دیواری ابوی هاوی تکنیک کی بزمان خوب وی هاوی آوا کرنن یعنی اف در اصندا شونا انبارا تاحل بیه الوما البر و در سهگریم لبره امی انا درباسی ایجا خانو سبیل ببه ده زمان عثمانی ده سال 16,000 دا نه حب خانو سبیل لودرته آوا کرن جبونا کو انسان جالی سوریه دا جالی عراق دا ور کو درباسی مردین و آمده و ایران ببه لوی دره دسکنین نقطه کی ور سریه تمامی جیایی اوان نحب خانه جوان را
معزوبانتی کریه گلی تماشاوانه هیجا آنا یک تنه سرنگامایه وان حیش حبیدن خرابیه ام شونا مگو عنبار تاخل آوان دیواری امشانی ودده پشرا ام درباسی ایجار وی خانو سبیله ببه ام جویجی پرشکشانی ببه میگی بحثا ویجی بکه ایجاش کرم آخرا پشی وی تماشایا ام بریق بد خانه مرخالی کرم مگو ام في هفته لدكوكين اللي بالي مگو در خويدا غير حرين جي هي يعني حرين اصلا ناوي ديروكي ناوي تاريخي هي بآوايا خو بقري خو بخاني خو بجي خو يعني دليمه جي ندا كو ام سرا درباس بمش بربري كي ام لغير حرين مان ومگو البني غير او ديواري كو شونا عنبارة مشاني ودا بشرا مگو مخبردن برخانه ام هاتن لغير حريني ام هاتن برخانه اي ديروكي اما البردري ويكين لبل الرخي مجيكا ما موستاكي البامنه اتخازم فياجي ببيجم لفي هرمي دولمنديكي هي جه زمان دب كرمانجي جه زمان دب زازاكي جه زمان دب عربي اجا ولا داري مني فيدري لفي بريه لفي بريا ميرديني گوندي ولا داري ما براي مني عرب لفي درجي انا بردام که اجا ماموسته گویا ازي بزمانه خو ببيجم از كردي نزانم تشنابه ازي جيكا هونيج مي اداره بك ازي خو اداره بك اما بعربي جي برس اجي بعربي برسبه ما بده در حق ديروكا وان خانانا دا وبكرتاي بحثا غير حريني بحريني يجي بك جمره بله لي بله امي عولي براي خناز بك امي معلمي خناز بك ماموسه ما اسمك مرحبا جيتن اسمي عزيز سعودي قوتش مدرس المعلم انا هل مدرس هل علم تاريخ معلم ما شاء الله لازم منك خوجت بي از معلم تاريخي مش خوش مرج تاريخ لازم نور قلت ما شافاني هجام ماموسه في حق التاريخ الخان وقر حرين بحثك حرين geçmişe كثير عتيق يقولون قبل الميلاد ب4. yüzyıl kısaat kurulma ama tam olarak ne zaman kısaat kurulma ما belliye بعد قيناقات يقولون 4. yüzyıl بعد قيناقات يقولون 5. yüzyıl ya ama يعني قبل الميلاد اي قبل الميلاد بعد قبل الميلاد يا 4. yüzyıl ya يقولون قبل 5. yüzyıl يعني tam olarak يعني واحد ما يعرف ميلاد ايش قدو ama ساعات نطلع على البلقات يقولون 4. yüzyılda بزمان أسورlar kısaat kurulma. نعم. إيه. نعم. بزمان أسورlar kısaat kurulma. نعم. أسورlar kısaat kurulma حرين kısaat كمال kervansarayın merkezi. نعم. önemli ticaret yollarının merkezi saadet. والكرفانسرايlar يروحون يجون سو هاي قلنا هذا خان ايه يجيء من عسوري بله aynen تيجي من ناصوري الكرفانسرايlar هل تجارين يروحون يجون من سوري يروحون لإيران تيجون هون يسون قنقلما نعم ايه ثلاث ايام تيجون يسون هون قنقلما اكلن وشربن ونومن تيسون هون geçirme. Peki ماموسه موجود في القرحرين مدينة شهر موجود طبيعي يقولون ميردين بغلي هذ كانت بغلي سوري كانت سبحان الله اي عينا نعم. بغلي سوري كانت نعم وبعدها اول ساعتها يقولون ما يقولون 9 خانات كانوا ماموسه يعني قرحرين عندي دارة اي نعم بلي عينا نعم موجود مزبوط بلي نعم 9 tane خان كانت نعم وزماننا آيات يقولون من استيلاء ويقولون من بيوجا كساو من كربيشتان قرول ما من سالوسون ومن بعد غير شاتوسون كساو كلها كساو يقول ما تكاي كظلت نعم. اي تكاي كظلت يعني
الان موجود واحد ايه واحد عينه خان. عينه نعم. دوري نعم. عينه وخانه هذا. ايه عينه نعم. دوري هذا من اللي يقولون من دورتنجوز كسات قرون الى سعاني كسات ayakta kalma. نعم. önemli ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmış. نعم. işte اقول لك konaklamak için kısat نعم. kurulma. نعم. ماموسا انت ماموسا في المكتب القرحري. نعم. بله ايه نعم. شكرا. اي والله سلام. بارك الله عليك وعلى والديك. والديك زين. قلت ما شافني جماعه ماموسا جو ويجي جو اف جي كي بري كفنه گرچی مگو خان زمان عثمانی دا مایه خوجه دبید عاسوریا مایه نه حبیه دبی مایه یک او یکاچی اوه و لسر نگاه وینا که مایه مگویا دلی من ندا مگو ام گرحرینی نبین ام وان خانان نبین ام ویگری نبین ام در باسی دکوگ نابه لبله ملوه داره زمان خود تشکر ام ایجا در باسی دکوگ ببن چونکه ام وی هفته لدکوگ میوانن ام الناوا گندی بی بگرن ام تشتی کو جدا هبه ام بشوپین زبانه و ام زبانه و بکشینن شکرم آخره ام بری خو بدن دکوکه ریا ایپگی ولدوی تابلا دکوکی ام کتن نواگون نگو ام تکم نواگون لبلی بریا کو ام تکم نواگون منگی ریا خوش گون دور گشان به تعریفا گندیا به تعریفا وی هرمه در رخی وی گندی دا گنده کی ددا جی دیروکی هبو او دیروکا وی داره و اوی داره بجبرگو به هفر علاقالی بو ام درباسی وی جی دیروکی بو لوی داره گرحرین دت دیروکی دا تیجر گوتن حرین ام لوی داره لبرگر و لخاناوی منگی صحبت کر و مروی داره دی مروی داره شانی ودا پشرا دیسا ام وگریان گنده خو ام وگریان دکوکی ام هانا لدکوکینن ام آنا لناوا گندن ام آنا لجیکینن لبر دیوارکینن برکی جوارها غریب ته لبر وی آوه لبر وی دیواری ام چه دکن لرخیمه گندیه کیمه هیه در حق وی دیواری دا ادبیم دیوار نه دیوار اصلا در حق وینا که دا امه انشاءالله برای خوب پرسن لبر بریاکو ام وی داره بدن ناس کرن امه وی ناس بکن که که من ناس منابه بخیر ناویم اسماعیل اشوی گندیمه مش بینی که اسمه چند سالی نه از 45 سالمه يعني بعمري خو بهاتنا خونا الدنيا تجبي قندي نمر كي اسماعيل وري راست فعلي كي اسماعيل امانه الكيدرين مش تما شبانه خو اقول مقو امي ببرسن ام ان هال دكوكينه گنده مرديني جيكو املينه كيدرين بكي جيكو املينه ور كوبرياغو عثمان لي والمان بفدور چيكرنه يعني ام لبربرا عثمانو المانين نور كي اسماعيل راست بكي كي اسماعيل شكرا ما اخره اشتما شبانه مره بحثا في بري بك ديروكا في بري يعني بزانه بونا خو وبقاسي كو كالكي وبابي وبحث كري خير او زمر بحث بك تشتيغو ما بهيست ومزنه مقال ذكرن حربا دنيا عولي ده جهاني ده بنجي دنيا سواشي بله المان وعثماني بفدوره بون متفق بو بله راست جاوي شاغي الماني اف كوبريش بلاغو عسكري وانش فرهرن آلي عراقي بله او جبهة دوغية اف يعني هم بري انجليزا هم بري انجليزا نوره هم بري انجليز دا اف فر گزرگاه بو بله او ريا ايبكي قبلي گند تديد بي ايبكيولو تاريخي ايبكيولو بله او ري بري تنبو ريش فر درباست بو ريا ايبكي بري فر درباست اري ريا كروانا تدي تاريخي ريا كروانا حتى دچو هنديش فر درباست بله يعني إجاف طبي درج بيا تاريخي دي خربو بله
يعني عسلي خو محافظة نكري محافظة نكري. أنا أفوق ديوارك ماي وقوا كرم كر خوك ما پیشتاینا تماشاوان خو مگو اون برگی دیوار دبینن لبلی وکی که اسماعیل گو افر آلمان و عثمانیه پر ریایی پگیه د زمان خدا پر انسان سر در باس بیه گلو کی در باس بیه کی در باس نبیه تاریخ و دنیا فانیه لبلی آن اب دیواره کی مایه وک انسان کی وی زمانه جیان خو بک آن اختیار به 100 سالی 105 سالی وک وی اونجی لبنر تماشاوان جا لبلی از که اسماعیل برنادم امی هرن زوره گن جیکی کو گن خوش لی خیاد که امی لوی دریج از مرا برانگی بحثا گن بک صحبتا که اسماعیل مر خوش هات برانگی بحثا گن بک برا گنده خو بدناس کرن شکرم اخو راهونجی ما بشوف نگری تماشاوانه هیجا تماشاوان هیجا دیس هات دما چیروکا مناوی هفته در حقی کو جیکی کو لازم ته گرک دیسیپلین و قرالی وی هبه نکو هر کس بسری خو بکه و بسری خو هر ورننه گره نبی هاوی به در حقی خرابونا وی سیستما کو به دیسیپلین به قرال تیگوتن ما اف آخر دینگویه یعنی ده معنا کو ما افتش والایه ما افتش سرسریه برادای حشایه تماشاوان و گهدارم بله عادت در حق وینا که دا هاتیه گوتن ما افدر آخر دینگویه گوتن اما پیوام ایرو وینا که امه وی هفته وی چیرو که گوداری بکه ایجار جکرم آخرا ام تف دیقت بکن ام گوداری بکن ام حکایه خو گوداری بکن ام چیرو که خو گوداری بکن تشرا ام درباسی نصیحت و شیرت خوب کرم کن گوداری و تماشا بکن گری تماشاوانه هیجا بله تماشاوان هیجا مدسر پیشکش بونا چیروکا خدا مگو چیروکا منوی هفته کود به ما اف در آخر دینگویه مگو چیروکا ما اوه ایجاش کرم آخورا ده نوا وی شنایه دا اجوارا بحثا وی چیروکه بکم اف چیروک چیه ام به هفرا گهداری بکر ده زمانه کی دا لإستانبول تراموای کو بناوی تراموای آنا هیه کو بجیران شغله دبی وی چاقی وان ترامواینا به هسپا شغلاندن یعنی داویتن په هسپا او دکشاندن کو اف تراموای لإستانبول لسرقاما شیشخانه هبو یعنی تراموای درد که شیشخانه سرقامه بو به هسپا درد خسن لبلی وان هسپانا حتی کو دکتا شیشخانه لدری عذابه کو بترکی به عذاب خاپی یعنی نیزگی تقسیمیه حتی وی در دهات و هسپ دبترین جبر کو هسپ دبترین لعذاب خاپی در عذابه دبی وان هسپانا دهانی
ji axir du hespê de derdixist wana hê tramvay dikşan heta şîşxaneyê dibirin. Lêbelê ew ciyê ku hesp lê diman, ew ciyê ku hesp lê hat xwedî kirin, êmê wan didaye, ava wan didaye ku lê îstirahet dikir, ew axirê dîngo bû. Dîngo zilamekî Rom bû. Eslê xwe Rom bû, wetandaşê Osmanî bû û welatdarê Müslümana bû, xana wî hebû, axirî wî hebû û bi wê havî îstîmal dikir, kiriya xwe digirt. Ji ber wê nakê, ji ber ku ew tramvay çuqa derketa şîşxanê, çuqa wan hespana degiş bibana heta êvarê, du daha duçû daha duçû werhasil ew axir vala nedima. Yani çuqa hesb dikete, çuqa hesb derdiket nebelî bû. Ji ber ku nebelî bû çuqa ketî, çuqa derketî axir ji ber ku nebelî bû, evro ser navê axirê dîngo, ser navê axirê wî welatdarê Rom, ev nav li ser ma. Em bibêjin ciyekî ku pir însan tê kevê ku derkeve. Ku ê ku dikevî derkev nebelû be, wê çaxê jêr tê gotin ma ev der axirê dîngoyê. Yani ev gotin, ev peyv ji wî meseleyê tê. Ji wî meseleyê tê. Lêbelê derheqê vênakê rîwayetê din jî heye, en rîwayeta ku bi qûwî û bi saxlemî ev nakeyê. Belê, em ê ser vî xusûsiyetê bisekine di şîret û nesîhetê xwe da, di wî qismî da em ê li ser vê nakê bisekine. Ciyekî gerek disiplîna wî hebe. Ê ku derdikeve, dikevî gerek belî be, gerek dûzana mere hebe. Em ê li ser vî xusûsiyetê piştgî bisekin lêbelê kerem kinîca di şîret û nesîhetê xwe da em wê nakê bi hev re guhdarî bigerî temaşevanê hêja. تماشاوانê hêja me got çîroka me navê heftê, hîkaya me navê heftê, me got ma gelo ev axirê dîngoyê. Ka em ê çi şîret û nesîhet ji vî gotinê bigire? Em ê jê çi beelime? Belê, gotin û nesîheta ku em ji vê nakê hêlîne ev e. Ciyekî, îşekî, karekî, şoxlekî lazim tê gerek disiplîna wî hebe, gerek quralî wî, prensîbî wî hebe. Tişin beredayî nabe, bêxwedî nabe û bi şiklê ku bêserî û bêxwedî nabe. Yani gerek ji bo dûzenê, ji bo selahiyetê, ji bona meslihet û xeşbûnê ha ciyekî be, ha îşekî be, lazim tê bi qural û bi disiplîn be. Kî derdikeve, kî tê, kî çawa dibe, lazim tê gerek zanebûna me hebe, gerek disiplîn hebe. İşê Müslüman kî daîma gere bi dûzan be. Rabûna wî, raketina wî, her îşî wî, şuxla wî, heyata wî, meşgûliyetî wî gere bi qural û bi disiplîn be. Müslüman heyata wî wek dînî wî ye. Çawa ku dînî wî rast û durust e, çawa ku saxlem e, gerek jiyana wî jî, heyata wî jî werî disiplîn û saxlem be. Gerî temaşevanê hêja aşîret û nesîheta ku îro em ji vî çîroka xwe ji hîkaya xwelîne ev e. Lêbelê çîrokê me, hîkayê me, dersê me pir e. Ji kerema xwe re em dewam bikin, em guhdarî bikin.
أنا يجا أزو كاكي إسماعيل لدكوكي أم لبا فرا آلمان بو جمالك بعسا وي بريكر تشيكبونا وي بريكر أم لخصن أم هاتن نيفي جند أصل جندي كفن لدورا في قريبي أم هاتن سر قري أنجيه بلندكو دكوكي دبينه أم هاتن سر في قريب أصلا لبيدري غورستان جي هي أم مجروحي فان غورستان را مفاتيح كيشان و عالم حقي أولو يدرين مجموعة روحي مرة فاتحة شان أما أنا السربي قري كود نافا قندا يكو قند بينا أم لوي درينين ديسا كي إسماعيل الرخي منه أزي جي در حقي في قندي أزي شنح برساب برسم أف قن آبابوناوي جياناوي جيشماوي ماليوي چوقاسي أزي تك تك يك بيك أزي برزي برسم إن شاء الله كي إسماعيل اف گنده و آبابونا خو گلو پر کفن یان جینا اف گنده ما پر کفن تاریخاوی مثلا قرشی مد سریای پک مان سرویسی هی اوانا تدی اج کلتور مدرلی اوراق دستینن اوانا حتى بريا حشست سالي يعني تثبيت كرنك الفر برشيمبو اما ام دبيجن افغريغو ملسرن والدورا گندما 5 گریدن هنه وكافي گري نمر كي اسمعي گري 5 گریدن هنه ادوان گراد مثلا جارنا ولو بولكني وقت تاريخي مرا گندينا دبينن يعني تاريخات 2000 سال 3000 سال حتى دوغروما تاريخي ما شاء الله ولو بركفنه يعني نايبيرا ما بركفنه حتى ام دبين مثلا زمانه گو بری پش هجرتی 17 ساله اردی اسلامش ور در باسبونه يعني وي چاغي داهي افغون داوا بو يعني هبوي وي چاغي هبوي افغون داوا بو جبولو تاريخاوي گندما بركبنه يعني اصلا من زاني بو افغرا شيكري كي اسماعيل واتا جو افغر ودقل دري دورا گون غر هنه شيكرينه دمكي اف هرم تفكي ديروكي اف هرم يعني ام دبنجر وانا بري زمانه بري تدي الى تشم تلفون تنبون وانا السروان اگر بيد خستن وانا وقلعبون جاخي تشيبون اورتاوان جي فالاي وانا يعني انجري مزن جيت قر حريني ديت قرشي مدى او ايري او يا ان اي مزنه بلي شخو كاكيس مع الوقتاكو برياكو ام كاد النافا بطابلا ام كاد غنديوا ام چو قر حريني جبركو گوتن ديروكاوي بركبن ام چو ويدري خاناوي و دغري مدي بشرم درباسي غنديوا بو شخو تماشاواني مبينا كي تماشا كريت باش بو تجي بعسكر اري بش بي قريت اقول بحث باشا قريت قالوا تذكر قركي السريا فر خراب دربي هي يك السريا قوليه هي يك رياض فاحيه هي يك سريا مقبله هي وانا في اماجي كلان مش ذكرن وقتا قو دشمن دهات اگر سر بيد خستن فعم ذكرن قو كتهليكات شيبو القراولو تدبيرا خودستن يعني اتفاق اوان ابو خبري ددان هبدو نورك اري وري بو اتفاق اوان هبو خبري في شكلي ددان هفدو يعني جبولو فانا تاريخاوي بربر يعني كفنه بكي كيكي اسماعيل اتخازم مش كيكي خويا برسم مثلا بحسان قنداكر تقو قري فلان قندي فلان قندي قالوا انا دكوك مثلا قند اف قند الكيدري يعني بجغرافي مثلا الكي هرمي نيجي كيجا جاري نيجي كيجا باجاري نيجي كيجا باجاري باش مربك قندما باصلي مردينه باغلي مردينه باصلي خو افقرشي تشيا جفرد ري 25 كيلومتري يعني اف تشيا كوبش ما مردينه مردينه جفر 25 كيلومتر ام دورن وقتها مسر قزل تبدرن يبكلي 4 كيلومتري اما دفردت قبلي مدى 6 كيلومتر حدود سوري البرما ونبر سوري نجي فالي يعني نجي كيماي فيالين سبينه 5 كيلومتر جمدوره قزل تبجي 14 كيلومتر جمدوره يعني هو نيفي ميردين ونسيبين وقزل تبدا نورك وري راست وغندي ماجي جناف غندي ميردين بمزنبون دكافناف سيراس سيا يعني ايه مزنايه بالريس قر حريني وقوسي ودور الدكوكي نفوس علي نفوس ده ان غندي مزن ام دكافني غندي سيا نور باقي تبع حسن نفوس هيك شن مالي وهي
يعني بسر السود مالي رجهية قنديما ونفوجي تخمينا از دبيم سر 4000 انسان في قندي ده 4000 ما شاء الله. بقي كيم جيشما في قندي سر چيه؟ جيشما في قندي جنال ده عردم شيء عرداد تشينه جنمه غارس بامبويه واغلبي جي قنديما بشيء ولا شمي ورشمش دبن تر عربه سيدرن عراقي هذا عراقي خديه ترانا خديه قميون انا وهناك جي قسمك جيش في قندي مثلا وك القزل تبا دكانيوان هنا اصناف ايش في قندي جي يعني مثلا وك ام بين قندي باغلي قزل تبا هي كورسو قشش في قندي شويه مزري قشش في قندي شونه قسما وك شغلانه وك قندي مقبله ايش في قندي شونه قندك السوري هي قومبل ايش في قندي شونه سبحان الله ورم قندك كابن وتمدر انسان دركتي انسان بر دركتنا انها قصي قندكي الاسطنبولي الازميري الانقره بورصه يعني الشي دوراما بر انسان جوجي ددج درفه يعني امكانه وهاب بيجي قلت ما شافاني جاب حناك متشكي بيجي كيك اسماعيل دبل المانيا انجي بينغولي بر بونن برسي قوتي بينغول قوتي قالوا المانا قوتي قالوا عجيبه بينغول دهيل عجيبه دولته قالوا يعني امكانه بيج قندي وجه كانجي دركتي درفه يعني وقت بي برساندن هرالده وقت يعني قنديما ونفوسا جوجي دركتي يعني مزنبونا الشاكي يعني بله بيجي كيكم خواندواني وهي الدرفه خواندواني مجفي قندي هنا مثلا عالم جفي قنديما دركتنا مثال وك سيداي ملا يوسف وك سيداي ملا احمد افغانش قشاقم دبين مثلا بر سيداش فر دركتنا جي مدرسي ما شاء الله يونيفرسيتي بروفيسور جفي قندي دركتي الهيات بروفيسوري دوچنت جفي قندي هنا معلم مامور يعني في افايجي اگر چقص سويا نخوازن جي هن يعني هنن عالم وزاننگاه عالم زاننگاه بروفيسور يعني بردر كتن فرخش بيجي كيك اسماعيل مثلا هون جيانا خل في قندي هون ممنون قالوا الحمد لله ممنون قنديما في شكلهم جي ممنون بالي معنوياتي الحمد لله سبباقو كولتورا مدرسي قنديما دبو حتى بري 20 سالة يعني ايرو قنديما الحمد لله تديب تعبيرات دبي محافظة كار يعني جديني خو حزدكن يعني اهل ديني خو بالي اهلي ديني خو نجديني خو حزدكن شفدو حزدكن يعني دقاتي حلال وحرامية دكن في افاي حساسيتكي مزنت قنديما دهي جبوي تشتيجام دوام بكن انها رو افاي قند الحمد لله تشكلي مدرسة كم افادكن ما شاء الله يعني مدرسة وجه ونشير اجبر ساياوا باراجلغاوا ام دخوازن اجتماشاواني خرجي بيجن اف مدرسة ما ان شاء الله ام افادكن و تدي مادي معنوي دستكجي ايجو هاياوا نجمها ب كوشفي خيري محروم نبن ام كارن يعني امكاني بلكي نجي ويا امامي بيش نعم بيش دش نعم بل ان شاء الله شو مهرن با مدرسه امي وك غورنتي بيجي بكشينش شو ابيات تشتكي معنوي خوش ان شاء الله كيك اسماعيل خدي پیغمبر راضي به رحمه البريه به يتمناش كان وتجمره بحساب وانت شناقل خديش راضي به قالت ما شافاني جا كيك اسماعيل البربرا المان بو جمره بحسابي بريقدر امات سيرفيغري وافغر غري كي ديروكيه اصلا تملسه لسرفي قريب بحسابي هرمي في قندي ايشي في قندي كر بله ام لقندي دكو كنم دقارن هوجي ما بشوبين قلت برای تماشاوانه هیجا املنی ویگون سر گوریستانا گری گوریستانی بو براستی پشرا امهاتن سر جیکو که اسماعیل جمر تعریف کرد جیکو بحث کرد گو مدرسه گندم مدرسه کی چه دبه امهاتن حقیقتا يعني انا انشاءات
انشاء خوش و بسي قاتا بلند به ان شاء الله خويا تعالى وعالمي خوش الفيدري هبونا وان ان شاء الله بتيك نصيب لبل مخواز السيرفي مدرسه سيرفي جي معنوي ام بدنگ کی معنوي جي بردوام بك قرا خونا دكو کی ان شاء الله الرقم برايكي مني عزيز بشوك هي زاروك هي از انا ميكروفون بدمي براز مرا قصيده کی ببيج ما دام مجي معنوي نه براوج بدنگ خونه معنوي مرا قصيده کی بخوينه از ميكروفون دريجي بكم از بدمي برا بخوينه كرم كبرم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دم أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول وي سعد خوش وي خديت بالي ان شاء الله قلت ما شافاني هجا بفي قصيده خوش طلع البدر افدنگي خوش مبراي خوني خوش گوداري كر لسر في مدرسه خوش ام دكو كي دگرن تماشاواني هيجا تماشاواني بقيمة تماشاواني بالرومات برياكو ام خاطرج وبخازل برفي آفا خوش اف دنگو سوتا خوش اف شلالا خوش برياكو ام خاطرج وبخازن ام جدكوكي بخازن ام جبي هرما بريه ومردين بخازن ادخازن مگي بحثا خوشبونا خوشكبونا ديروكوانيا مردين و اف هرمي ادخازن مگي بكم جيتي بيشياتا تدبي مزادك النوال بآف بشناي بخوشه جيتي بيشياتا تمزادك دشت وراست بركت خير وسلامت جيتي بيشياتا وكفي شلالا خوش آب و چم شلالي بلي تبا شوانه هيجا نما وقتا كو مدز بقرا خونا كو هرما بريه و دكو كيكر او گري كو دیروک لی هبو وان خانه کو دیروک لی هبو و او گنده کو پرو و هر تملو سوینی دیروکی هبو املت گریان لگنده دکو که ما وان خوشک بونا مددی و دگل وی دشتا او دشتا راس مدی و دگل اف آوا خوش مدی اب وان خوش بونا دسته ما جمردینه جهرما بریه گنده دکو که و دوراوی ناوله بله لبلي دمام قد يا مهاتن داويا دما خو في حفته ديسا قلت ما شافان هيجا هل جيكو ام در ولا تم جنتا دنياي يدسي مجينا لبلي ربيه ولات ايشو كاري بيقر جبر فيناكي ريا مدوره ازل ولاتي غريب جيني ديجي بقرم اد الرياضه ما دسيم جوانابه دسيم جبي هرم وجبي كوندي جينا لبلي خاطري و امانت خدا بن بمن خير وخشيده قالي تماشاوانه